mnani wayo kulikanya tu nikana mnani wayo ninene yulwanda ya mawiyani na senda ya ni talelu nduona ngalimwe betete uingi siokito no ngina siathukanie kundu ndaya na siano ngina unengane ndaya no kana umekwatu mnani wa mundi ndini wa Isaya keli kilunguni cha ikinya nyene siingi maitu ni maritai te nipo bena si maitu nipo bena umai maitu na nipo bokete hivi munani ukete itakino mzima mbikini iwe tatitaya tabiyo nyunga we yue munani wa mundi nenda kuelesia ni chawa ile kusisia mbewa kunengane kana kutia ana maku udhui waku mali yaku nondo ila mundu wathenge ya ibinda yake ya waku aritaya with ya maybe be plot wa uye be itheka wa uye you know bena biasala sia kuambiye pena miunda yaku ye bandu pena ene otumondo twaku pena indo sia kuitha sia be mikune yaku kama ni chawa ile usisia utambete kutie kunenga ana maku kana nzia wasiaku utiewa ula umandete kana mali yaku ila umandete bindani la wina binanondo ela mundu waritaya with ya wene wati umuya we na chiko umuya search inde ne weno kabaya musi yunde dhiano la musala muno kwa la tuandiketwe ndwe dhiano la musala na kwa tamu so amwi kama nikupata tu maybe yokanini kwa la serikali nao ni waile amba kwika masabu kama nyai yene na ritaya kindo amusemine no kabaya musi kwa kaketa na weba ya musiuke kama sabu mai yo ningethi yao na mbata of course ninga isa ninga nyusa ningunidi kwigwika maundu makwa ne mailo kuende ya kama kawaida kune nenga ne mali yako ndi ungwa atiala moko kula kuisiana kindu chambe waile kwa mbosisia ni mabata maku alame kwenda mbesa meanata ainge ila matiu muyawia asiye inge ila matiu muyawia ni manenga na savings yo ukedi atubesa twa kutu vengi wandika will isine wengania no imeta ndo imeka lya ndo mutwa we kwata sia nonana ngani sia nona kila mundu umwaye uyona to kwa oyu ayeti kala muno ndino ti kala muno nda yesu ndeuka kundu uyethia nundo akwithia no retire ye winenga ne mali yaku mituki ute consider kana no need mbesa ibindela wende na kwikala na uyulwa kana ndwe na silingi wende na ukwata undulwa na kwata aba umbene kiune kindu kimweleka masabu kama nyai ninga isa na ndeti ndiane yasiana nienda yani pe mundu mundi uwe aritaya na ayo yani nesa kwa rambesa nesa na ila waritaya asioki yesiana muiyo nini se asiye inge maito ala maritayite pana mbesa sienu siaenda ko tusomedia ituti batu musubie lakini niwo waritaya waina mbesa siaku waina nduka siaku woka wanenga ne kwa siana isia manapasi we muzeka la mumba mmieka la mumba toka usubia na momo kama atwa naga na matwawa mambe yosubia misila yo mayolo ne musyai ikuliati ikule yela isi how much income ngwitha ndienda ila na retire ngenda mbesa sia nato ila na retire ngainde yako flash mwana ngamuya ndo me yakilinde tine ndo kunia inya kuni manye adi mundani la wina ku kikima kana jula imboni you know kundu ni waile umana mbesa nuka nidia nukenda mbesa ona uthi umweyewe na ukamanyati ningwe na mbesa ni winyi kino seminar retire neno kabaya kwa kilungu na ningwe ndo tumia mbesa sio mbesa ingasiuma sima sos yiba niboka umasi mbesa wa mina retire wina katuka kako mali yaku wena yingi betu wena nduka siako wena biasala siako mbingi wikete wena banduka muka at least uka yotukesia wa muka kwa chawa bingu yo mbui wa manana nguku na iwa tungia saida ibikoka ilanduka ne yaku kayika toka yiwe kalanga bubu uka sisia pa nebe umbumi ya kendo at least ndeti namana ya ni chao kwenda kwika ni chao kila wa ile kwika nika nobiki ya target ya mbesa ila ukwenda kutumia bindani yaku ya udiumwewe nondo kila mwiso amwini nisi almost kila mundu witha esi nini dhiana bata waki na mbesa isusio nde ukaumasyaba ukabikia target ya mbesa hivi ukwenda utumie ukabikia ata nicho wa ile hivi ya wina kaunduka ukwika kana netha tiu ukaikivya kana ama kuwa manenga malino ni wa meki ya mweo kana percentage na ni nyumba sia kukombo thete kila nyumba ilikasengili 5 plot yesu yonde ilikasengili 5 kwa mwi
mukanengae ngili 25 ingi 25 ebangi nikanoka manae wile nombodi umweteo ngukusi ya kuyo sanisia madhae nyumba oye kala kunyumba wina mbesa siya kuwetelete mwiso wa mwi iulika na kila kingi cha keli swani ya yuluwa mabatamaku mawiti nikita onena na ingi maito okay ene selangu nenu katono leo make sense kwa mundu retire to ready we nyumba nunu miaka ya songie lakini yuko mundu takwa kindwa musembi ne senenge sa retire miaka yena buyukite nina ile uswani ya hii na retire uiti wako woka ungamia wata NHIF mwokuivia kila mundu mu Kenya ailevia NHIF kondo akungamia ndivisi hospitali na kwithia na kadi ya NHIF ila wa retire we mana one ni kuola thowa wa ni kuola muno pata wao kama sambesa mubuko ogede wisi wa hospitali we na kadi na we nino ukanengane ukayitwa na kadi yesu na ile ngi with ya counties si nasio likame ni wa mubango usu nenda no make kwithia we na mbesa ukaosa insurance medical cover ndini wa kanana company ya insurance ithia yosio ota ukosa life assurance ithia yesio pema itutose life assurance ngedi ani wisi kino mzembi yako no sima kwangililia mne 14 kutu kama kwangililia miongo ile ina ile no si ya miaka 10 wosi ya miaka miongo ile ila wadenge yako uko retire kwangeleka ni university mwaka angilia miongo ile ile na nailo retire mwaka wangilia miongo ile adhanda tu ndino wa miaka eno ina yikuma yungi na 2026 nailo mana na ile ambia yuko safe nundu wanyao ibindane ya na retire nini sibe banungesa uko kwata tumarupurupu na kingi wailo sisia uyuka kuritaya kana waritaya muno yulua mali yaku winenga siana siaku tio dhuku nusio ni how big is your retirement fund yembesa kila kemanza ukwata wati umuya uya kianata kana wosi eloni siatilwa waritaya taka usisia niwe sesa ako ni kutaite ngilimana ili yeto kuna retirement fund yaku yoka ku akruto ngilimana nyanya ngoti ala ngilimana dhamto video yedi abenduka wako bete ndo ebangite nesa ni nene tu na inge maitwa lati na bina tiendena udhukuma ikija kana miaka yaku ya retire ndina ya savings siaku yes ni wa retire ni weno kane wa mbesa siaku marupurupu maku na weno kabaya musi mbesa isundo thie kalambi wisae tasie sausia ingi manda usikie bano no mbesa ya uma lakini wadi wa make abandu maybe biasala wako kwenda au tobuli twaku utu malunga ngombe mbui ni wisimbu izi sio kusia ya ngombe ni sio sia ni sio kunenga bu ni sio kunenga yeya kunduke da wisio wende na utume ile mbesa sia kuna ibiwe wa retire bado no ukwata usia kuma na niva bala wasiki wabanda mite yembe no wabanda mikolobia ene mimea ya mudhemba kondo withie savings siaku retirement fund yako ila wakwata ni wa make abandu na wa invest yutedye baadaye na kila chamudia ni consider ukasisi ati possible investments nitachao ila itwana kuutedya we siana siaku na siana siaku na nziawa ile ilikanete kuma usiaone wako omondio nene se pa ukwenyu mwidugisia no sise kiembe kibu mwesa cha abandi to no mai waku isu ni investment ya mudhemba panda itunda swani ya yuluwa kwambia biasala no yukine vyande nesa swani ya yuluwa mudhanga wondo ima onena no kuima wenza ndovoi ni shwebyo wambia nima unless inzi awisi akuzida na shitambwe siya mwa mzee wera udele vina yando eketu ikoya matunda tuite usubia miti ne subiawo panda mimea with wisi esuku makaisa panda ona miti ya munyi bukwaku ti wesa hivi ya be andu moka omba ni ya kwaku miti mbene yambie nondo akwithi ya nithano matu maitwe wa mbuye ino ni Athiani Fm kilunguni chai kinya ya 10 nami nani wa mundi na kueleza ni chawa ile usisia mbeota ndibito nengane inheritance kwa ana maku mali ya kuilo mandite wa kuminengane kwa ana maku na itutaana ndinena ngaliko eno nasiati imo musyai nutonya okuwa no ithia memory yake yoni yambio swane yulwa kutia mali no nenenge ana makwa ila wana musyai onenga mali yake wopi umusobie
Utone ndo yona yes I ndio no kanesa it's good lakini swani ya yuluai musi yuenda usubia you struggle nicho kitona ukwema ukethia hii ndo na beba ta wako musubia ibindani yiwakwa tukambiyo thina siasia imathi nikima ito ya mambi ya uthinika maende na ukua iyo se wathimwe la musi wakuitha yukwa kumusubia na kwa kusubia mali yake nondo ila umitumia na ina etha yunda ukubitha ukega iwa utabia ukulie Mungu kulia malisi yakwa na mambi na thinu wesa muo umitumia na